Mr. George Timuk, General Secretary, and from DSU. But I press meet. A strong delegation of Kadhas Karbi Anglong Institute, the House of Dhamase Demand Committee, Karbi Student Association, the Master Student Union, Karbi Bisal Darbar, Karbi Soalormai, Puja, led by Mr. Oji Timuk, President, and Mr. Singh Timuk, General Secretary of Kadhas Com, respectively, and Mr. Mirujenko, President, and Mr. George Timuk, General Secretary of KSA, respectively, Mr. Rukjar Bhattari, Vice President, the Master Student Union from the Mahasa of the Central Committee, from the Mahasa Hill District Committee of Assam. In the week we have living before for New Delhi within the first week of August 2024. During the budget session of Parliament 2024, we see a dharna at Jantar Mantar in New Delhi to pressure the central government to lead by the BJP for immediate implementation of the Article 244 of the Indian Constitution. So the above mentioned organization severely requested all sections of people, political party, both national and regional and non-political organization, social organization of the two autonomous districts of Assam in India for granting success of the said Dharna program at the well of the immediate full implementation of Article 244 of the Indian Constitution to fulfill the long-cherished dream of the people of Karbi Anglong Dimasa Autonomous District of Assam. We offer our heartiest thanks to and gratitude to Dr. Turam Ramhan, Sir, our Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, for giving full interest and full support for the implementation of Article 244 of the Indian Constitution. So, Juthai Kardom, George Timuk, General Secretary KSA, Dhiraj Kukusa, Advisor DSU, and Singh Timuk, General Secretary Kansas Digam. I John Test Matislu, Kiba Jodi, Udu Logia Secretary. Already stated by the General Secretary of Kansas Digam and the President in charge of DSU, Siraj Hasnu, brother Siraj Hasnu, that strong delegation team, a strong delegation team for the immediate implementation of Article 244A, which is a state within the state. Eta dhana thua hobo jantar mantaron in the first week of this August. Hitu garne hitu bikhoy loi KSA, Karsa, Karbi Dorbar, KRA, and led by the Kansas Digam under the leadership of Sir Ajit Timuk, a strong delegation jabo to first a week of this August to pressurize the government. Je ami kisuman manue get Karbi Anglong koi je kiba kibi dharna thua ho je kotba SDO fees, kotba BDO fees, kotba kisuman iblak system yat iman porta nupore. Hebabe Karbi Anglong and the Mahasa Autonomous State Demand Committee under the leadership of Sir Ajit Timuk, tamne teologe sesta Korea se with its allied organization Delhi keneka tamne itu central government karne keneka pressurize kuribo karne sesta Korea se and simultaneously keneka sesta kuri thakute tamne ebaro tamne first week of this August tamne ami tamne strong dharna tamne tate thobojam. In this regard ami tamne kind cooperation. We would like to request a kind cooperation from every stakeholders, starting from the non-political organization, regional political organization, state political organization, and national political organization. Tamne amar genuine legal demand, jo to amar demand to tamne joldi ke tamne implement koribo karne apnalokor karne kind cooperation karne through this platform apnalokok request korisu. Thank you. Bortoman Dimasa Student Union Karbi Anglongor President in charge of asu aru etue aru সকলো Karbi Anglong de aru Dimasa raije gom pai aru protecto amar jontai gom pai je amar Article 244 Article 244 সংবিধানৰ দ্বাৰা যে আমাৰ ডিমান্ড দীঘলীয়া ডিমান্ড কোনো নতুন কথা নহয় গতিকে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি এইটো আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমটো
সপ্তাহত আমি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব আমাৰ লগত আমাৰ KSA থাকিব আৰু ফেণ্টাষ্টিক কম আমাৰ DSU বট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ পৰা লিড কৰিব গতিকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজক মই এইটোৱে অনুৰোধ যে এই ধাৰণাত যাতে কোনো বেয়া নজৰ নপৰে বা ছাকচেছ হয় এই কামনাই মই আপোনাৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে জনাইছোঁ ধন্যবাদ জোঠাই state long kaya na pen boundary for ahoy alam na pati itu political position ni atau kita kaya alam pina pasti isigat si tunai alam isu kami isigat atau kaya isu pina pasti this course of kaya isu lo masalah si selang ke na ba selang pe ni alam lo hai mute hala so ba ke ni problem ra pero jakas Kansas Dikom KSA PSU DPS Kenle kadu si ambong lo John program devi kuri lo kalau so nama sila extremist party ke banyak dia tu kok lo otomatis kok lo oleh long jakas kan lo lah sa jakas ni tu kan conflict hari lah si non dalam si jakas kan tu ni dan jakas tak conflict sa isi mana kalau non situation tu kan ke alang itu kan tu talk tu long lah apa yang tu kan ambong le John mobile dulu jakarta tangki crossing kerana berarti no, dihita mobile kan dulu strike dulu dana dulu pela. Mungkin non present non just lah soal program nama ke, alang itu mau dipilih orang masih non nagalang di fund lah jakarta lang amen dah. John si buat December itu ke nikali 3 times session doji, 3 times ramji. Nah pengen ke autumn session, winter session. Non next budget session kali winter session ko December ciklo bangke. Jauh si Desember aja kalau jauh si itu ipil ko jauh yang dulu itu election tu dia parti yang je, mungkin election itu parti bangke kita mau elak kalau lah tu power bang mati, ni tu power bang aja mati lah, lalu agak defense bang lagi power kau tu mana je, langsung dah apa thang dak cimo bang parti lah, Kongres government macam cimo bang je lah, manusia isu parlimen yang konflik cimo bang, saya mau lah BJP level tu akapala political party atau mustahil tumlo nang cilang benjani hanga tuma bangkela ke ni tu welcome says for example Congress hai kuchita MP athui nang kuri dulo kapre ngato hi kuri lo tu athui nang kuri dulo MP ta athui elected member tum danang chitong nangji apna ateng bangke MP to mada dolo pendaga mamalo ne nang pini tumi pilo ilaha tum nang donji lahalo mata dan nalo ku bangke Chancellor Karbi Anglong no autonomous state ke hang asong tu nang itu dai silo Jakarta me silo KSC ta me silo Sami nak ikut sami pekjam so asna tu sibet pen non son nak tu nak tu hang dan son pacalan rocket pen ni kana tu pining mat kapundu nile tome kai ta iswa donang pulo aprang mane ACC center apita kaskom center ne tu epil je iswa donang pusta khalo tu mani hang ACC tu ma ani hang he la pusana lo khalo tu ma ke isya political party la pen political power satu mata labase political power ani kang pen nile tum election thu thepin ma autonomous state kang ka different do apasila sabang kai ta mane simli ne lapasi non itu ipil ke puan lo political party doan ta political party tu moi nak so hang bomo nitum social organization doan ta nitum ta hang bompo lapen social organization pen badet extremist organization do tum ta hangoi sai si ipil je non claim tanglo non e prang bangke autonomous state pen aber more power bangke dengri ne halo no nitu ipil bangke sa political party pen itu isu de claim unia karon ke dopik Atiada tu mai power fancy klemro, akala pen national putaha mane central level leader fancy cikirong, state level tungta state pen cikirong, la sobas ala political party tu mani tu kacela kisung do. Jakas tungta kalilo, jakas tu mana tenge election through political party kali, kalau tu macam sita, alam tu ni tu apa mana tu meto bom lo ke, hang bom nang dun bom lo ke. Jadi Kansas Dikom, oblik Jakas non KSA DSU tumta itu kuri bom lo, aku la tanota ni hang pelot ni tu ngeri dilo, kita tahu siapa nama ke, klaim apa siapa ne. Tadi bang, putek telang isa within first week of or second week of August bang semua matang.
Lasila pula he mohat ni tum pulo ni to general secretary Singki mo akola pen GSU pen dak district committee president in charge la pen tum KS general secretary George Simon Niger lo je non dharna dodam ji apna asom la pen tum parliament la sitina session tani tum dharna dodam bareli dodam hangal strike dodam la sinan sanda dam policy sogedam hot Nili tung kapre organisation dan andonji tiwa organisation DSU doji akola pensa do mane ne organisation dola la posi ne tum dampo pen hala sateng mensi la sa dhana ke doji apan kato ke do ki unji apan atu kato ipan chuni lo all political party both national and regional as well as social organization atumana chuni lo la pen ini tumat CM Dr. Tuliram Lohangsar, Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council, alang lita full interest sa pidunlo lo sinitum damun bomlo, inota full cooperation interest pilo, ate alang lita autonomous sa nighang binong, lapos alang lipan ito ngayon penchuro lo, akola sonata autonomous sa long litike, non Dr. Tuliram Lohangsar sa nangrapo pusi nitum ning thilo. Sila sobot lahan walo si dini karji drang tarju kami. 20 กว่าอาลังนะก็ดี20 and 275พอละเลยต้องแต่ต้องลองบางแก20เลยปุ่นน้อย275เลยปุ่นน้อย less than autonomous la situ ngapran ada pulo less than autonomous ke nitung ke jilang unde nitung ke less than autonomous le kahangali autonomous se kahang ko kalau political party tung belek hang nitung tiki tung de 275 langปุ่น 280 lang niปุ่นnah itu less ke ora la sino non da nitung jo to last itu 6 organization MOS second yang tu given kuri lo asoda ni tum kala tum banda welcome kuri de oppose welcome na kuri akede tum ke more power ga handali UPS MOS one of the tum da lam moda oppose welcome ka tum da ni tum ke more power ga handali la suppose less than autonomous se bana itu cheton onde la bengela so tensi autonomous lo mate continue claim lo penno 39 is a claim lo pendro mate tum claim ko hola handle la penon da bang asap so controversial hedo 275 and 50 adhe tu pulo bala ke 275 ke bang to ke labangso gran inde central government itu sikap tu lagi 100 gran inde net han ku sikule gran inde sa khombat masala ke to awe da bang ke hoda bang ke dolo mane sponsor system lo haso sponsor system kape dolo hai la sini tu bang ke kaita pulo 6 area compulsory system ki impose in the constitution masilo jong senang liong si ola bangsu mane bulisan la je 6 area ta consensus view no bang kada bulisan la mara constitution amendment la almati ke dakten kle mane bang politics se keni pik le consensus ni da ho kape ni yodo sala 6 lo mate district council lo mate ko je consensus system ka dak na jo article ke lang kelong ko raso ten kada consensus system ke dak impose on ji jong se rasa mane system karbi district council lo bulis e pohon khoda ibuli jang la da impose on boy ibuli jang ar mate da impose on no da direct fund bola no mate ting on dolo mate di khala dera ani jane tumar dolo no mate khala gala tum agreement buta agreement में से बांग step by step बांग claim लो khala tum da kun thai le athiri tongal bangso MOS ota 1995 to purpui adula more power ka dei mota ni tum chilo ne